tema di ita yang uno at nami Pagpurihamu na mga natujong to hala ang hari sa nomor dala betul. paratanya mikot tuamu ala kebetulan ulau di Pilsir Ramot amuro nama ulau nape au napang itubu alay ko ulau patatay ma tuamu terus roata kita namaranggi ko pardukuta siagian narong di dua sada sila pagkarong 240 kung babalo kay masatol di may tanang patululi Olo na pinasangapan oloan nasa rimatwa Jongjong robiao si ima mandok kata ima nisiala parmodini boruku na burjot Ayah kan hulokon borukon sebetulnya boru siagian tuh ayah ko bang itu sanggang lo siagian may hamion jadi dia mau ke paupuk bolo ulaon soron ya tuh 266 bodik yan bolo masa di galak kita kon aroma di son kasih jagaro ala mameri tutiki ala dia kamata masing-masing orang formalitas mah dibain orang ulau sari matua jadi dia mau kapau buku dan buku foto marutu ngolu di burkot format telefoto sirol tuau kebetulan pro siret tongro telepon tuau alani argani burkot ke burjot kebetulan au di bawah pasai itu dulu selengon sebetulnya alai memang arung do mang nabia kami di Meron kebetulan Leon anak kon Leon do sudah siagian kami porokku porong kami bolo sampang ngarobian ngaro Leon anggikor malati ma arung do anggikor gimana walason apa las dirakku jadi kebetulan diamu apa hupukku pasahatok cuma 5 7 boleh dokon ulus 7 mon nang mabalu ma 5 iberekon alai tanmobi di iberek si Ronald bolo arok akaulau marpanuku ko tua kada tua tanmobi yon akar watu mon alana asarga do watu mon amburkor itu lak dulu pejahitan aku na tuh berpejahitan tuh jadi kebetulan jadi Ronald pasa matua kawang burko pejahitan no tuparo sude ulau bolo hita mangri songor dia naupar lau pamaraton dengan dua on ulau sari matua marpanuk kuma hamu tu amang boruku tu lakon bajai kanon jadi itu si ronoku tak mobil bereku Cesko ya esko orang doa umang leon 7 mon alana UBG tonggo iboto jolma sugi nama sao alai holan simbolis dono horokon 7 mon bakpulokon kebetulan auro dari komui auro sugi auro siagiani auro marpawi auro sitanggali sabutullah alai gue biasa serion pojo hitai iha habaru mo tapi tangyo di akapau buku iho mayo serion iha baluon di berekor ulang arong marga karaka anor jadi ulang marga karaka takor matau dotong atukor ala kebetulan au ayah ulokor
itu aku marpau dongat sabarak kudi tanggoi sirang muhari tusi jadi kebetulan esko pasatok kuma ulus tujuan pasaton ni na tulangmu tulangmu las maruhab las torani akabaw puku ate tujulanon ang giyak matong itan bay de bata akapas pasuna tuho esko na burju ala na burju lo werek ay bolo songonaw takas no ita daw tulang au tang na waktu si akaulo ada alay waktu si wotero akara dia alay na kay sukuko so dia di on burkon selama na marsay nakin huwege ibawa parakku pasata mo na opartu ibotokon wala di ma itu ang giyan matong isang hapon ibotokori hot ihaduan na doa ka pinapara suwak-suwak nang kosa diri itabay gajang yungo boy taulaw so sat lasar matuhot so tujuan narion de sonarbe pasata uma ulus tujuan tu helat no berta do berta ulus tadi ka ba ulus ano to baru Jadi ala nausa do nakani pertikian tu hula-hula nami setanggang do tulang siagian ope pertikian ulah tangga do tulang sautan nami. Parjuru ma tutu taro mulai atau tempat terdepan bertinggal basai ala nuna hingga dulu di mati karena makan dari om. Baik kamu lah ulah sahut ni ime kotor muna kotor tak mana pun nauli naring gam matutui. Saya si matu ro tainon dia kapidok parna saya gawe matu dulonon so oni tu hamuna hula tulang siagian nungawek kamuna tujung di bebere unai tulang bahasa ipan nauli mai itu akageleng muna naman jadi so oni dua non nam sa ina sol sa matu panggabian nunga sa tutu mek kamu akara na hopar di kota namion basan mahita tu panggabian mau lihat Pero mahita situasi. Dari maulate parjoro kon nami tu hula-hula nami setanggang tulang siagian ala retado hamu bereng di acara moponi na tuon ope akahata pasingo muna naking akatu bere muna di son sianggia ma di paroka lagi jalabo lang sangaw kalagi tutulan narion sianggia ma tu hatta madongan hita jala tu acara na sila junan non adong dope pajowon ni aka orang ni hula-hula jala ona cara ona no dita di sesuai dohot na Maria Raja di Jambur Taras. Jadi ope pertikianon kok kami mamuda tegudat kamu sudah di salah horor muna ila kamu waktu soal tanggung jawab muna di kamu ulos ila tamu hata poda tu keluarga nami bola kurang lebih amin gabi majalah kamu salut nama raja inang soi pada naro dia para paspor ketikion ima tutu na pasatun ulos sapot di dalam mana putih dainang na orangnya amion terlalu bidiamu tulang nami dah buru asian tulang nami marga setangga dan terbalos sami tulang berjumune itu kami jalan terbalos sami tulang terluwi berjumune dainang nami itu kami nasarupa berjumune dok dainang nami bidah kami tulang kalau hata mau lihat cuma bumi pasal nami apalagi tikio tulang som-som diamu tulang nami dah berjuang siar tulang nami marga siagian nunga takas tulang tunga palelek kita Amsterdam ay di mana pasugit tu kita jalau takas mahu pakilalau na berjuang tulangi oleh teguran na tulang dia berjuang tulang yang berjuang tulaku atas serupa dulu berjudi dengan pon som-som lima
burju di bapakon so ini mau dalam burju muna tulang jadi orang hata melihat mau pasal kami soni ma di dengan persautan di daerah inang dengan persautan nami manang na STM oleh tegodang raja nami di sini selalu jadi orang hata melihat mau persautan nami mau lihat mari kita salutna poros mariamu poros mari kami soni ma jadi martanyang kita debata manami na di bodo gijang mau liate hubasa tami tu wali Tuhan di asi dot holong ni roham di hami saluhutna di leko arina tiur di naboy hami saluhutna di namang ulaul sari matua di sialanang parjolo di alapolau iboto nami manda botoko tu surgo hasonangani ison hami marbung saluhutna dia kahula-hula rabdo tulang ni bere nami keluarga besar Panjaitan ima ali Tuhan di adat habatahun nami Roma hami pasatun aka adat habatahun nami dalam nami paritian nami matutu di nalau mangido tuado pamuda badiai asanggiat dinong sipul hupasa tami sia kami aka hula-hulana ulos sabut nam sia nakatulangna ulos tujung anggiat ma paritian nami ma mangido tuado pamu ali Tuhan dileko ditikina sudi aka bere nami aka pasu-pasu di keluarga lepas keluarga jalalam ditabawi ho aka haibaso tulai nami takas do di boto wali Tuhan hurang sehat do akalai nami alai matikina sudi hami namar bungu hula-hulana tulang na do ngasahuta do sudi namar holong nirowa di bagasan manuguton rap sudi na hami manangnya kotua rupa wali Tuhan asang dia sudi akawire nami gopala ni boto nami leonom mutu tikina akabasu-basu lumobi na sodabotan do mesirokam ni todi posoan hami saluhun na li Tuhan na tubado saluhun na dia peoko tu tikina alani ali Tuhan sudi hami martangyang tu adubamu asanggiya dali Tuhan mulutung marluak dosa dia kabire nami di tiki muluna songinang dia kalai nami unang ma ali Tuhan gabi mangabati dia ka asidot holong ni roham alai salpo masudi aka na hurang lobi sianaka bere nami nang le nami saluhutna asa toktong ali Tuhan bui dinggan saluhutna di pasato aka pasu-pasu tutiki na mangyut lumobi di bagasa sadarion ali Tuhan naing dobe uduton saluhutna dia ka ada habaton nami tuturi jala jongjong saluhutna asa unang gabe mangabati jala unang gabe marlau dosa hami mangulau salut nai atau ngali Tuhan upasa tami matang yang nami tangi homa jala ului lumobi ni namangido hami tangi yang nani ajar homi ramai tamangido di tangi yang alia manami na di bono gijam saya bila baria maguarmu saya roma haratonmu saya sama loma diwami leo matuhan bisa dalam dua silpari sesama dosa kami sama pada kami di dosa bidongan nomor dosa Tuhan guna kami togion tukang ujuran padua maha kesian panago ai hodo na puna rajam lor hagul rodi asamu salili-lilingna amin asih irwani tuata Yesus Kristus holong irwani debata ama dohor parsauran itu diperbadia na mangaramuti hita salutna amin. Ya, isi may putar coba. Anong nag-challenge siya? Boy, di boy. Angka masih angka. Ah, yan, ito lang ang mama. Iya. Terus, terus. Terus.
Kurang kiri. Iya, bentar. Oke ya,